Ćao drugari i dobrodošli u moj novi video. Ja sam u gradu večeras i kao što možete da vidite svuda oko mene, svi su i sve je u duhu novogodišnjih i božićnih praznika. I kao što možete da pretpostavite, video će da bude u tom duhu također. Znači večeras u gradu se održava parada vezana za božićne i novogodišnje praznike, pa ćemo to da vam snimimo i da vam prenesemo dio atmosfere. Ostanite sa nama i gledajte video do kraja i ne zaboravite da se pretplatite na moj kanal. Hvala! Ljudi su već počeli da se skupljaju, znači cijela ulica je zatvorena za saobraćaj, obe trake i parada će da bude sa druge strane puta tamo. Kroz cijelu ulicu znači će da prođu. Ima još sat vremena otprilike do početka parade, ali ljudi već zauzimaju mjesta.
Evo pada i snijeg, vještački naravno. U Australiji je sada ljeto i trenutna temperatura je 26 stepeni. Eto, to bi bilo to za ovaj video. Hvala što ste nas gledali i nadam se da ste uživali. Ne zaboravite da se subscribe-ujete na naš kanal i da pogledate i ostale klipove. Hvala, čao!